nzira buyambe bwona bwona. Ngani bani abakusakira? Yafuna kamere ndya. Tona wange. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Omukyala we yafa ate mwene tiyazaala ku mwana. Awo yankobyo omwana omugale yafa. Anti omwana yafa. Omwana yali azaire yafa. Kale mpirano yasigala kali gano yenka era kazira mwana ali gano yenka. Omukyala akali omukyala yafa. Omukyala yafaira. Ngano omwana akali kufa. Omukyala we yafaira. Yazaana yo omwana. So nabawo yenka munumba asula mu yenka. Yenka. Ife tuidancho okumuyamba kukumuluuta tuida okuncho. Why media? Kyabe ekyokola okuba nga otugoberera kituyizaamu amaani. Era saba yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Inze Yazid Yolisigira. Ifa bisidombi kado yenvulire okutuuka eno. Ndiye no mu bitundu ebyemayuge. Eweyitambogwe. Era nga nchaire muko omuzeeyi ono dada w'emyaka 10 n'okusoba. Muzeeyi WAGOINA MUTWALUBI. Muzeeyi WAGOINA MUTWALUBI embozi eti enungi. Ali wano galira gakomba olukyali wabala. Enaku yamwingira omubiri gwagona yamusensera. Era embira yalimu wenju kuwaira obuwaire ng'oli eyo osobola obutagitegeera. Aye nga woli kubona embera etyo weeri. Obulamu buli butya? Obulamu buli bulungi naye. Ebintu by'okukozesa. So anendo nkobere eno ku kyalo eno yoli eziti katoke oida yote watuuka yoti eno. Naidanga kalimu amaani. Ayibwegambwa naati amagenda awo. Eno waida mu myaka ki mukulembeze kye yali ku ekiseera ekyo waidire eno? Obote. Waida mu mulembe gw'obote. Obote yasooka obote owokubiri? Bote yasooka. So kwide eno owe mwe wavuirawa? Busiki. So kutukobere ki ekyakutola busiki? Yogera nga olambulula. Mbeera. Era nga nzira buyambi. Kale era natuuka nakola. Nafuna katonotono kati. Kale empigano. Nzira naire. Wow. Watuuka kuno wali okola ki? Mino mujye wekozesanga ng'omusaada ku kyalo kuno? Nakolanga mbalagisi. Wali mujasi? Emirimu nga tukola mbalagisi nga tukola pakasi. Nga mupakasa bupakasa? Nga ki nimu abasaawa? Nimu abayiya balakisi nimu abakola ki? Nga tukola mbalagisi omu. Wali okola ki mubalakisi? Wali oza mulimu gwene mulambula kufa? Kuguweereza. Nga nimu omuweereza abakulu? Balakisi kyeye magamaga? So waide eno tuwafuna mukyala oba omukazi? Omukazi namulekayo. Era busiki? Ng'ajja okupakasa. Nalendanirayo. Kale naabula ngeri yona. So emyaka gy'omaze ku kyalo kuno obeera ozira mukazi?
kida kitya omukyala aliwa nzira kirwaki ozira tikidi wazalako omwana muwala yafa oti buti wafa nekyaviirako omukazi okugolola nzira mudologadologa nzira mudologadologa niwe wamudologa mukyala wamukola ki kumuleka eyo nga ndi yino yanzetanga tifwayo kyekyakutuukaku lwaki weerabira amaka noida nooba kuno kudagadaga ntyo kudagadaga nga nzirabye enkozesa wali ozira buyambi bwana walumuka mu maka ng'ozira buyambi n'omukazi wamusuula eyo mwene yatuuka ekiseera yalumuka yanaba yajja eno kukya eno yooli eno ebaita mbugo y'enkwaga ino eno tewafunayo ku mukazi eno abe wow so embeera etandika ali okwonooneka embeera etandikira katonotono nga byopakasa tebiyita nga byatandikira so mubalakisi emirimu egyawaayo waira wano waka ng'okairike so buti wano ku kyalo wabaire obaawo otya mu byokulya kudagadaga ntyo nga nzira buyambi bwona bwona nga ne baani abakusakira genfuna akamere ndya katonda wange ndi kubona oli munafu emikono oli kutengeeta oti olimu oluwuumi birwere kyebikuluma nina oluwuumi nina oluwuumi lunene ino era oluluwuumi lulimu nina lunene oluwuumi luno olukuleetera okutengeta wenawena watengeta emikono kyokola tosobola kunwa tosobola kugema kikopo kiri mu maadi gayuyika ng'otwaire ku oluwuumi luno olukutengesa birwere ki ebindi ebikusumbuwa alusas ni pressure so buti obwidanda byobe obufunawa ndaga nti onzira ebikuluma bigona byene bigwaku nalya ebitagwaku embabo bino ebyokusula ku ndibona eniga bye bino ebibulangiti byakairika bikutufukutufu akasuuka nkabwaine konakona no ate okoonoine mu kali kalala kamyuka okanaalamu mbeera kyeyebugubiyo bitamu wano ng'oli wano tutubagano niiwe tukoberekuoku oba oli awo tuwa ekifaanani okalubizibwa otya wano era nzira banombera nomba buli wamale ambeera egisa nampa oti famire yo wali ni baganda bayo wava ebusiki
bakuwulizaako kubaida bakubona kwa abantu babe busiki eyo Luisi baida lizibe. Luisi baida luisi be. wena balinga abakuvaako. So buti okulyako kuba kutya olunaku olya ebibu bimeka emirundi emeka? Luisi malala luisi ebiri. Mulala oluisi ebiri. Waliwo oluisi emmere lwerema? So lolemererwa okufuna ekyokulya okola otya buti? Ntenduka. Endoola idda? Ate iddaga. Tukobereko oti wakola nko kuyo mubalakisi eyo. Ababalakisi eyo tebasobola kwida nebakuleeteraku kwano kawunga oba obuyambi bwabona? Be. Abaliko babula kye bakola. Abakuba bali mu gavumenti yindi ya Obote? Ya Museveni. Wakola mu Obote wakola ni mu ya Museveni? Yamini. Ne Yamini. So tubaleetako obuyambi tebasobola kuvuga ne bakuleetera kweno obuyambi? Abasirikale bona bwobakobye. Abasirikale bona bwobakobye. Ndikoba nti abombalakisi eyo wakolanga tebakuwulizaku ne baida ne bakuleetera kuku obakawunga? Naire. Abasirikale bale bandi ni bano bandi. Bale tibadi ebyo tibabiji. Wato buti munumba wanosula wonani? Zenka. Totya. Sembera nga tinangu ndibona wano oli mu nsikosiko oba owenka family de zako kuwerekana kabasobola kwanikira ndikakukumanku wano be oba kozira kintu kabiri oba n'obuyambi. Tebakufaako. Kwa media ndi Yazid Yolisigira nkyaleko ku muzeeyi yono. Muzeeyi embeera yali mutinungi mulwaire azira mmere olukyalwa abala eziramuwa yali n'omukyala basalaku omwana mulala ow'obugalo omwana yafa omukazi yona yawaziruka yajja so omukaire aba wano yenka ayambibwaku abaana ba mwanina aliwo abakyala babiri bafumbirwa luuyi eno nabaida ne bamuyamba ku wano bamuleetera kamere lubasoboire mbeera ya kyalo olwo batafunira muzeeyi yasula endala akukobera ati oluisi alya oluisi yasula nga taliire. So muzeeyi oyenda ku buyambi ki? Kwenamba buyambi bwakulya na bwakuvaala. Oyenda buyambi bwakulya na bwakuvaala? Mmere ki yosinga kwenda yo oyenda abantu bakuyambe bakuwe? Ebaawo yona watiyinza kwesaliza zinenda emmere gundi. Tiyinza kwesaliza zinenda emmere gundi gyo. Oyenda obuyambi bwawe tusobola okufuna akamere kwawe batufunye? Pampa nafumba nalya. Wafumba walya ng'otwere ku bano abida ne bakufumbira ku bagala bo bano iwe mwene osobola okwefumbira? Tidiri tyafumbaku. Tofumbako tikaba olya naye bakuleeteire? So oyenda buyambi bwa mmere n'ebyokwambala ate ebyokusulaku n'okwebwika? Kwambala n'oba okusulaku. Oba weenaliza empewo?
osobola okuyambibwa wakoba oti nenda kulya ayo kuvaala alinaku. Katonda wange kale bambi oyo ni muzeeyi mukosefu kibona ebigamba asikabusika ate mulwaire, so woba eyo osobola okutuyamba kukonakona kwalinako. Twafiirwa muzeeyi azira mmere, azira ngoye, azira byakusulaku, azira blanket, bwali nga bwoli kumubona oluisa asula endala. So ndidi eno oluvainuma olw'abantu okuntuukira nga kwati tamana nairoboozi yange lisobola okuyamba kuku muzeeyi ono twamufiirako ekyokulya naddala mwezi guno ogwa Ramadan. Tusabe Katonda ikkirize tofuna abanaatuyamba. Owulire muzeeyi nze nkubwaineku webale ino webalira irala. So leka nje mbone tunoneyo ku buyambi tubone oba tunafunayo ku obuyambi wena bangeri yo ku kyenfuna kyona kyona Katonda ikirize. So wena saba Katonda agonze emitima egy'abatuwa bambe batweruukirira ku kizibu kino batufunirayo ku obuyambi bwabwe no banozeeyi. Kale Katonda asasire. Amina. Saba mbi koina okwakono osobola okutuyamba kuku muzeeyi ono ensula mbi nga woli kubona bintu bino alinga yafuka masikini azira kwayamba adoba budobe. So osobola okuveeyo watuyamba kuku muzeeyi twamufuira akamere kimusobozesa okubaawo nga tulindanga bambi enteeka yeni Katonda. Ndi Yazid Yolisigira kandogere kuko n'abakaire bano abana bamuleetera akamere abaana b'abaana bano abakyala bali kumusitulanga batukobere kuku ebisingawo ku muzeeyi ono kamwene muzeeyi ebindi takabitegeera bulungi ate n'endogera oba oliawo olw'okufuna ekinusu bulungi. Omuzeeyi oyo omweta otya muzeeyi Mutwalubi? Kojja wange nze bamba mwana wa mwanina nze mwidanda bakuwano aye titi mbaluberera nsuleere mwirya yeyangaba gano ndidawo obwide kunkyo aye ngano tibaga aye nga ndiri mukulu wange n'oyaawo oyati ayimaawo muto wange. So omukaire aida atya okuba wano yenka? Omukaire yali aliere yavaayo yagula gano nga baganda be bawaawo bafa boona kati mwene bala abaana abaali abaole mukaire batunde kibanda twamuleeta yagula gano n'okusigala kaali gano ate nga nzeere ndi mwirya. Okay, tukobere kuku atuko kutya nti okuba nonga azira mukyala azira waire mwana omukyala we yafa ate mwene tiyazaala ku mwana. Awe yankobye omwana omugale yafa anti omwana yafa omwana yali azaire yafa kale mperaano yasigala kaali gano yenka era kazira mwana ali gano yenka. Omukyala akaaliwo omukyala yafa? Omukyala yafaira nga n'omwana akaali kufa. Omukyala we yafaira yazaala nayo omwana. So wanaabawo yenka munumba asula mu yenka? Yenka ife tuyida nkyo okumuyamba kukumuluuta tuyidawo kunkyo. Sani wafiirwa muwona buwona wakwekanga ni walwala n'abo bubi ezirako banti dada ali bubi? Ezira azira baaga atyo nga bw'omu bweyina atyo bw'ali awo yenka. So embeera ey'okulya eri etya wano? Embeera ey'okulya olundi afuna olundi tafuna. Era n'olwaleero luno nze ndagaineko olwigi olwo lwigule yatendukiiremu awo lwigi lwereere njira okutuuka ano kegayigule yakoba ati ezira yandigaire natendwike butenduke nti obwereere. Mbwene mumusitula busula mugema ku bugeme yanafuwa? Yanafuwa atasobola kwigula atasobola kwigala akunkumulaga ati aime era ebyo ebintu tutoola obutoole bitene twayoza bwoze nga twidye kweno yali. Mukae munumba mulimu enkoko n'ebiku? Mulimu enkukuni ebiku twagula akalizi twabifuuga aye mulimu enkukuni bufunza bulimu. Ate n'enende diri kwida enengere n'ensula yasula ku kasampa awo enengere dimutandisa okumulya enaani bino.
ebigugunu bino eneyewa abantu abayamba abantu ene wife ezira bayamba abantu ate abakulembeze baliyo tibayamba abantu nga bano bakayire wife eno be wife eno tibayamba bakayire esente da bakayire adifunako esente abayire afunanga empirano kuba olwamu takubuliri tetuyidi buti aye ngenuma yebuvuire abayire afunanga esente da bakayire emitwalo 2 n'enkumiditi buli mwezi opa awo tiyidi bulungi so buti alwire okudifuna tafuna anti awo tavaawo ali agatyo tavaawo so buyambi ki bumandi yenze tuyambe ku omuzaire ono omukaire ono bwidandabi bwe tusaba kumwidandaba tuza bwidandabi kumufunira amere kumufunira kuoba nangeri yakuvaala n'ensulambi n'okufuna engeri ey'okumwidandaba kuoba tumutaaku ku maadi tumuteeku ku amaadi ayire engulu kumutwala kumwidwaliro nikuno tusobola okufuna omuntu yaida yamutera kuwana amaadi obusobozesi bwe tuzira ayenda alye kwa kalungi aye tuzira sente kale mpaye ku ni mama oli yena tukobere koko tuyanziza mami ni wani amena go mukaire nze na igulu kauma mwaiduma na igulu aba muki mwisaki mwisa igulu isa igulu baisa igulu ki ono abamena atya okumuslolis okumufulumya muno okumwengeza kwamba wene muli bakyala nga muli kuwana bulwane tusobola ife tuzira na musada asobola atugemerako twayamba dada waife ono era tulemerwa okubeda tuiza kwagalegansi twafukira kwa amadi kwisigaje ni mulemo kisamba kyajo osulamu ayi tibatizira maani kesobola kufulumya tusobola kubagalagana mai tuvire tubaye tugemangako Wani mene etamza mukaba aje miyandu isi mwamuletera amadi aje asaruke fuka kuna akadomu sawe na atengeta butengeta ati taka asabala kwefukako tubeda mu bedi atandise okufuka wena awo ebintu biwunabu uneranga bwena bwo bibwine nago gali ali mama ine tuli kulowoza kubedawo tunaze tubwaze bile ebindi era n'ebintu byene n'ensulambi olibera n'ebisuka bikanwikerwa mbera ya amadi koza amaine gakutula mangu n'ekyo okwebwika n'ebyo bityo bituyinabyo dada waifuyo ife tuzira chetukoba tutikino endi ayene efabe kyatulya mogo twalya mboli na kaunga sawa yabite tumuwa bobirese bobyagana atinze tikasobola mili imweyo ayenda ali okalungi aye ife tuli mumbera ya kyalo tuzira tumetera bufulu tumetera nala tufunene obuva kubudanda ayenda ali kwa kalungi akazira akalungi nemereki ayenda ko butoke ayenda kuji ayenda buchayibwa amata ife tuzira ayenda busukali bityo byayenda aliyeko kububoli akamera akalungi akasani omuchi omundu wera ife tuzira tumufumbira mogo na buchi na mboli wabyagana okera wayuwa Luisi tumuga tujimuga yena madi merere buje tufukuyuga buje muzira sukali twamuga oyakati nzitienda era twabireka twafukayo ngaenda sukali ayenda ku sukali tuzira sukali wo funayo ko busukali obwo 10 abo lwamuna kuimeka ngamuweire kabiri wakumirira wena embera ni weno lino obwetafu bwabanere obwanondo butugule kwe bitabo kale obo lowozo za bwanegaramu ko tikali ni dada ali awo malagamu amadi amerera abewo nembera yali ayenga luli kumuluma tuzira shako ankoje pressure aini pressure yaba n'oluwumi ni alusaza yana atengeta nati ati era ni womuga ekikopo fukamunga mungi akire kola kyabika nemere lwisuwa omuga wena bakuna nabonane lwisi ebiyira kuva mukanwa ebyike gansi kali yena atengeta nabutengata nati kutiwa na asula munumba yenka asula miyenka timuti obunkenke nti omuntu asobola kudya mukole kikyama mente vetu zira kyakukola kuba tumadada wabula tuda twamuluta kubulute twagula twamuluta kubulute twagula era lwisi era kitugemerayo baba kusobola kuida asulira mwawo kuba takasobola kusituka niye igala luijo rasulira mwawo nga tutusobwere okola sikuida yali obwamba disika oba posidiria iyi era atyo bwasula nembera ya dada yo yali empe yamuwera ku yayona bibrangiti byebwikane byo empube dalu malu mempube dale tebituli tuli ife tugeragera kikire kibituli tuli ayera tugeragera twakachi twamusula bwe tutasobwe ira asulira mwawo wow kali eri ekindi kiwera biro kunkobera ekigabagala ku dada nze ndi kugola kali bambi asoko wanga imazeyo boti twabanga kabiri dada ye
tukolesa katoki tutya okumulekera itaala olw'embeera eriwo nti ayinza okweyokya tumuga bwa katoki aye kwana kawa mutede byenaku lino by'abazungu byenaku lino okumulikira kulero nido kaba kawoireku tuzira kiroko tutumuleke ku omuntu akatala tukamutiisa kuba takasaba nakakwasi kukakunani wokaleka ke kali kwako ko tyane ekulula kai kamubondoka kukamwocha ali bwa mukirikizo omudala mukirikiza era omagala kali mukirikizo bole semere wabaide nakasimu wamumulikira nakatoki ke nokakola ati tasobola emikono begitengi tasobola akategula kale nembira ya dadu yali bambi osobola okuba yewawira emboozi watuyamba kubanika sola dada kunumba wano tuti batiyanga wuwulire akozesa butoki akatala bati okutamu akatala nti asobola okuyira mu numba ate byasula ku bino omusoga deeta nzina digema mangu ditumbuka mangu so embira tinungi bamitwe yanziza so tujja kuswikana bakali kusubscribe please go ahead and subscribe osobola okuba yengo ino obuyami wabona bambi tuli mwezi muto kuvugwa Ramadan osobola bambi okuyamba ku omukaire bambi